Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, laing talented o makapabilib nga batan-o ng atong ila-ilahon karong programa. Lumad nga taga Ormoc City sa Leyte mga kapuso. Kampiyon ni siya sa swimming og may sab kaayo mukanta og musayaw og ubay-ubay na gid siyang followers sa social media. Atong ila-ilahon karong buntaga si Michael Ver Anton Kumaling. Good morning, Michael. Welcome sa programa. Kumusta karong buntaga? Good morning, Sir Rico. How are you, Mike, this morning? I'm doing great. You can be run, so it was a great training, and then your interview here, so it was a good combination into this morning. Ato yung ipasigarbo kining talento, abilidad sa mga Bisaya mao nang angayan sa byud kanamo nga makauban ma-interview nato sa programa, Mike. Hisgot ta karong panahon na pandemya man ron, ikaw isip usa ka atleta, unsa may mga challenges nga giatubang ninyo? Before, magdungan mi tanan og training, but for now, alternate na ang time. Di namin magdungan sa girls, so more on boys, girls at a different time. So, wala siya, Sir Rico, among challenge set. So, we start off around 5. Managan mi mga 5 o'clock, Sir Rico. So, mahuman mi mga around 7. And then, after running is mudretso mi sa swimming pool around 8 o'clock, 8 to 9. And then, after swimming, 10 o'clock to almost 12, mag-fencing mi ala. Daghan-daghan na gyud ka og naapilan og nadag-an nga competition, Michael. Unsa man para nimo ang pinaka-challenging nga imong naapilan so far o pinaka-memorable para nimo? Ang katong SEA Games, Southeast Asian Games. It was really mo pinakalisod yun ako na competition niya. Most biggest na ako na napilan, and I was happy to get the gold. Apart from sports, ubay-ubay sa nigihuptan nga talento mga kapuso si Michael, singing sab, di ba? So pwede ba nga mangayo sa minimo og sample karong buntaga? Few lines lang. Sige. Just like the day that I met you, the day I thought forever. You said that you love me, but that won't last forever. It's cold outside, like why you walked out my life, why you walked out my life. I get like this every time. Oh, these days I feel like you and me. Heartbreak anniversary. 'Cause I remember every time. Oh, these days I feel like you and me. Heartbreak anniversary. Do you ever think of me? What sir? Naghisgot naman yung kag TikTok, we learn nga dili lang libuan, kapi na sa milyon ang imong followers sa TikTok, Mike. Unsa may sikreto ini? Pag sugod na akong TikTok, ako na, uy, maraglingan mo di ay, kanang usayo ka sa kuan. Kunya, moto, I posted my TikTok, first TikTok video with my teammates. Moto, nag-viral siya. Nyabot siya og 300,000, 400,000 views sa first pa lang na ako na post. Ay, kunya, dito ko na-start ako, ano hindi ka sayon? Hala ko ba? Moto, sige na akong post until such time na abot og 1.5 million. Alright, in closing, Michael, kung doon na kayo gusto nga ipaambit nga message or words of inspiration sa imong mga fans o sa atong mga viewers karong buntaga, you have the floor, Mike. Just focus on your dreams and goals in life so you're able to be the person who you need to be. Thank you so much for joining us this morning, pagpaambit og maghatag sa og tips sa atong mga kabatan-unan nga mga kapuso. Kauban nato si Michael Kumaling. Thank you so much, Michael. Thank you so much.